Men ko para hak nagi ukirish Bakhuid tong duai nagabinda Felix Neville Marbaniang berakay Sngi kamenta ka Sngi tuairu nagabinda I Jelina Karmau paladap artsnem jongga jinglat no jongi chim điều vái nomor kepa nhiều O Christ Jesus to one no glory to one penslam shoe when real baro ablenga Kohiman ko para kabalang karakay Sngi Balang jong Andreas Bakhuid apostol jong utray wa apostol yauba utray wala kotning ko hapadeng baro kadarmut to ginang IT yaga jing tumu jong baro lembaga jing asylum jong Andreas Bakhuid don bun ki father ki himan ki para jong baron ki kerteng Andreas nan duai ru nagabenda jong ki ginang yai beteng ban duai nagabenda ki bapangi bashitam Giduai nagabinda ki kinabadon hapadeng exam per Giduai nagabinda ki kun ki barake ki Sngi ka Giduai ru nagabinda ka suka sign jaga jila jongi Ha kerteng uppa baru kun baru men siyem Bakhuid Amen ka jinga jong utrai jong yu Jesus Christ bat ka jingi jong ublay lem bat ka jingya sulak jong men siyem Bakhuid Kindon rengkat bat pi barra rengkat bat piru ko himan ko para tongin sangesh por ben pan map nagapinta kilait kilat jongi barra kam dame kat gajim ben shai jongaktin bangi puson menda kasngi kaktin utrai ka kot ka veringi ban roy ha gajinge ban pla ya gajinge ban ngeit hautrai bat ban longin ngelap kum ki apostol kabangi ken mau yau Andreas Bakhuid wa apostol jong utrai to ginang ken mau ru ya geru kam bagila shashitam banyang saki nagabinda ka gospel nagabinda ka kubor baba ai ka jing treshitam jongi apostol kalong ken mau nongrim jong ka balang baroka wai pamangi iwei paiweru ginang IT ya jingang nur ka jongi hau jisu minta Kam dame yagi pop ki sang jongi yagi jing dunai jongi yagi jing talat jongi sonsu yagi pop baro ki bang ngilale. Try Jesu ngilang ginong pop. Map yangi side kud yangi yagi pop baro ki bang ngilale. Nga pelang How blay badan bor baro pada happy ko himen ko para banglele pop shibun dagi jim perka dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrao janga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayasa katezoti yakiangan bakiri kui badiapi ko himen ko para Banduai nagabinta jonga autrai ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi padandala map ki pop jongi nilamingi shaka jingi bam jikut Amen Good try to Israel
chính quyền bao tu siêu sinh nề nghi đời tam ma mi Bakhuid đời tam ma mi utrai uwe ba kli tam ma mi ko Jesus Christ ma mi ba yai long play ta jing ya long gawe ma du men sim Bakhuid agamu pa Amen. To ngin nia duai. Ngiduai nagabinda bahari jing tumo jangi. Ngiduai ru nagabinda kibapang kibashita. Ngiduai nagabinda kikinabadon hapadeng exam. Nagabinda ka suka sign jaga jila jangi. Duai ru nagabinda ka Bible Convention Hamaulai Parish Nadus ngitoding. Arlai sautarik. Autrain kerku kardo ya bara kibawanshi menda. Kopa ubaha bening ukuon jame u Jesu ula ver yawu Andreas ban bod yawu but ban pelong yawu u apostol jangu to yarap yangi ban bod shisendon yawu Chris ba haka jingim jangi da kaba ino klam bennud yakata baro kaba pinvit yangi ban im ka jingim Kristan beshisha to Andreas Bakhuid unirap yangi ben poisha beni hakaba me im barsan shar badukon lamba de mensiam Bakhuid way ublay junom la junom Amen. Kasiti jong Paulus apostol sya ki Roman. Kajing ong kalong kane kaktinu blay kadon hajan jong pi hai kirimiang sentur jong pi berakadonot jong pi kata kamut ka kubor jong kajinget kebangi alam. Namar ladangi pla da kirimiang sentur jong pi bau ujisu ulang utrai balada pinget ha kadonot jong pi bau blay ulapin mi padia u nakajiyap pin light im. Haba ubreu unget nadu kadonot uyok manhok. But haba upla da kirimiang sentur unyok light im. Kajin thok ke ong. Jar ubanget hau un ambabe lano lanoru. Naba omdon kajingaper pedeng uju bat ugrik. Uju utrai ulang ukenrat ya baro. Bat utek spa kerhai halor kitu baro ki bakhot kerpat ya u. Naba jaru bakhot kerpat ya ka kerteng utrai un light im. Henry kumnu ki briu kin khot kerpat ya uta ubakim siam langet. Bat kumnu kin nget ya uta ubakim ju yo sngeu. Bat kumnu kin yo sngeu klem unong yalap. Te kumnu ki briu ki la ban yalap lemda pha yaki. Kajen thok ka ong katno ki itenat ki kejat jong kitu ki bayalap ya ka kubor babah. Henry baro kim siam lapatiau ya ka gospel. Namar u Isaya u ong ko kenra mano balanget ya kata ka ba ulaya sngeu nengi kumta ka jinget kawan na ka balaya sngeu bat kata ka balaya sngeu kawan da ka jingelap ya u Chris. Henry ngakeli hato kim siam laya sngeu kelaya sngeu kain namar kasur jongki kelasa priang keleng ke perthai bat kiktin jongki kilapoi syadu bakut ka perthai kaktien jong utrai isong yau le
Isim na kasam kat kendai number drus pak kendai puai. Drus pak kendai puai roi antifon kepalai. Tu ben ku jangan ku try. Nagi pobari jongan Bertagi penengki ai pen penaya kaburam ublay Bat sahid penengka ai pen imati jongu Kana kisi kimaya penakin tiabas Maria ben iki meeting kroki kamu play Tu ben ku jangan aku try Naiki babari jongan Om don jing kren lem nekak tin nesur ngilayas ngau Sawa jing nasyaga bakut bertay Nadu mingi syadu sepni kasyad kum syadrat bab Padyai petong kasni haga hukum mublay Tupen ku jangan aku try Nagi pobari jongan Alleluia 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 Tobu jangan uang utrai Pangan penlong ya piki nong tong breu Alleluia 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 Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat piro Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumumatius Kaburam ame kutrai Kabau Jisu dangiat harut ka duriau Galilia Uleyo i arngul shipara U Simon Uta uba La sin Petrus Badu para jangu u Andreas Baki ya bratjar haka duriau Naba kilalong kinong tong doka U Jisu la ong haki Ale bud nga Bangan pelong yepi kinong tong brio. Markum da kila yino yala gijar but kila bud yawu. Ulale kam shakamat but ula yo I saki veipat arngo shipara u Jacob badu ya anis kikun u sabadi. Kila ya don hakaling badu pa jonki u sabadi. Ban penbeit ya gijar. Uji sula kot yaki markum da kila ino ya kaling bad ya laupa bad kila bud ya ujisu ka gospel jong utrai Kacingaro ame Chris Kohemen kopara bayid hautrai Jesus Christ. Kadon kajing mentoy yangi ban budia Jesus. Kadon kajing mentoy yangi bandon lamba Jesus. Kadon kajing mentoy yangi ban nget hau Jesus. Kadon kajing mentoy yangi ban kot kerpat ya Jesus.
kadon ke jimmen toy yangi banyala ya ka kubor baba kabamot ballong ki kristan kalong ke jimmen toy ballong ki nongbu jong kris kalong ke jimmen toy ya barro nginum la banyo jimmen toy kumne hakano kano ke jinglong hakano kano ke jingjit hakano kano ke jingkwa light no ya ke jingkwa ban bud ya jisu bad ballong ke jomu niosno naga jimpuli naga city jomu paulus pakoshar ki rom ula ang jaru bangit onam buko anam larai jaru bangit hau jisu jaru bangit ya ke kubur baba jomu kris kinom larai ha ke jingim jongi kinom buko hagane ke jukka pamenda don buon ki brio ki balarai buat mangi ki kristandru ngilong ki balarai lada manga bad mapingi don ke jingla rain kadau kalong impat ngeit hau Jesus Christ ngimpat pediang pura ya Jesus Christ ladangi sa jingduk ladangi sa ha ke jingjin jar ha ke jingim jongi kadau kalong ngimpat kot kerpad ya Jesus ba ngimpat ngeit hau Jesus ladang ngim kot kerpad ya Jesus kumno unte se halo jongi ya ka kaspa jongu ladang ngim ngeit hau jisu kumno ngin light na ke jing larai te ngide bandon ke jinge omde kumba ngeit mangi minda kabamor kadon ke jingdona ha ke rukam ngeit jongi lada pidang larain minda lada pidang saduk ha ke jingim jombi minda lada pisa ha padeng ke jingjin jarabon jait minda kadau kalong pembat ngeit hau jisu dese pi ong ngange henre pim sim don jinge lada nge don jinge ngini no ye ke baro ngin jindla bud ya jisu Mendagasni kadba kabalang karake yega Sngi Balang jongo Andreas Bakhuid wa apostol ningkong yau ba uji sulakot na padeng kadarmul uji sulakot ningkong yau Andreas ude Andreas ulayoi ningkong yau jisu bad ulayoi ayu hau jisu kaya kaba pelong yau Andreas ban ino iya ke jar baro haduriau ban bud yau jisu namar kadbau jisu la kot yau Andreas umpat itu bah yau jisu hendra kaya ka pelong yau Andreas banino shisendan ya gajar ha ka duriau but ban late board yau jisu kabamut ha u jisu kadon ka ere kae kaba itnat ban pe don ka ere kae kaba itnat ban im kadon ka ere kae kaba ujisu udang ai shaki buriu ba pet yawu shaki buriu ke ba bud yawu bad kata ke jingi do jisu kalam kam palat ya ke jing drai joni kam palat ya ki kam ki jam kabang ile man gasni bon apreng jongi ngitip hagene ke juk kaba menda ki yong ngi bon kam palat ngimla poshu naga benda ujisu ladanga ino ikikam mano bansa yangi don ke jinkirle kumnero henry nagabenda kum gini ki buriu u Andreas u juba pe ngala ino yaka jar ka kiu jar jonga nagabenda u jisu henry ngam shimla duk nadu ka por ngala ino ya u jisu ngala ino yaka jar yaki kam jonga ban bud ya u jisu ngam shimla kala duk ngam shimla snausi ngam shimla donga jinge eye nemaru jisu ula paid u jisu ula penpia but nadukata ka por baula ino yakike baro ula kerlalong unong bor jongo Christ senran jongo jisu Christ apostol jongo Christ bad ula kloiru ban kring yakiwe sha u jisu habangi pule yaka gospel jongo ya anis ngitip badai mau ula kering ya upa bakui ningkong ban bod ya jisu
U Andreas u kalalong kalindi kalat kalindi ban kring ya upa Bakhuid Sngi Balang ya u Petrus haba ula kloy ban ino ya ka kiu jajamu ula kalalong uba kring ya kiway ula yo ya ka jinglong jongu Chris ya ka sur jongu kala ya ka jinglong jongu kala bad haba ula ong u Petrus ula nge hangning yus no Petrus para Andres kilo dolla Henry haka kos pa jongu ya anis ngiyo pule ba o a Petrus shimla don rengkat badu ula wanong ngalayo ya u Mesaya ngalayo ma dia u Mesaya bad ngalas ngautan na dia u Mesaya namar ngalas sarengkat badu kane kalong ka jubab kaba u Andreas ula jubab hau Petrus ko himen ko para ni yus no ruha ka kos pa Armut kishipara Jacob bado ya anis kila don bado pa haba ula yoi ya ujisu nongwe sharut ka duria ula on uni unongwe ujisu ulong uba kamkordo banya upala jong kai ka bakila yoi ha ujisu ulong nongwe hakamat jonki ya upa ya bado ba kila imlang bala sumari yawu minta kila kloy benino shisundon kai ka bor ka bakring iyaki arngot ban budia wujisu minta manga ban mapi ngilong ki bangai Henry ngilong ki bangai balarai ngilong ki bangai bati ngilong ki bangai bapin mong iway pa ngilong ki bangai bakin randing ngilong ki bangai ba artatin ban ino yeke baro nakabenda ujisu ngilong ki bangai bam don jingay ngilong ki bangai bam don jingay namar ngilaray ngiting ngikusalay ngi angnod ban ngikalalong ki bajaitu ba ujisu ukop yang iway mentakas ni lembagas ni burong jungo Andreas Bakhuid hato ngilane ban budi au jisu klam larai klam buko klam ting klam artatin nandau jisu ong ladapi bod ia u klam kano ka jingang nod ka jingjai tu ka jingting habangi kot kerpa diawu ngin sayo pahunawu ngin sayo pediang ka jingker ko pahu pahai haga jingim joni habangi don kane ka jinget haga jingim joni ko himan ko para kasngi burong jong Andreas Bakhuid ka kot ka ver ingi iway pa iwayru bandon kane ka jinglong haga jingim joni bandon kane ka mensiyam haga jingem jongi kenamba nginom larain haga jingem jongi ban budia ujisu nginom larain ban playa ka jinge jongi hakamat ke beryula no ru ladangi don kane ka jinglong mindangi larain ban ledak dim pana hakamat ke beryingi larain banong bangalong kristan hapadengki ki niam baper ngi larain ban yang hakamat ki beri ban kranchi kendin syapangu jisu ngilarain haba ra ya ka bible syapi ban pule ya ka bible hakamat ki beri ngilarain ban yang saki na ben tau jisu ngilarain nandang ikot ya lade kristan ngikot ya lade bangai ko bangai jomu jisu kris tolong gi baslor tolong ba shania telan ya ujisu tolong ba kloy ben ino ya ka jingsiniu na ka jingim champi tolong ba kloy ben ino ya ka jingkwan ya lade kumba u Andreas ula ino ya ka jingkwan ya lade ben budia ujisu kumba u Andreas ula ino ya ki inga sembaro kawe na ka benda unongwe ujisu kris ubalawan kindit kinsan haka duria kane kalong ka jingkot jongiro kadon ka ere kae kabakring enga yepi sha ujisu kamdame hakane ka ayam advent tongin duai jisu
ngi kwa ban bud yame ngi kwa ban don lang bad me hapadeng ke jinge hapadeng ke jing shitam hapadeng ke no ki jing shalebe nganom ino yame namar kadon hame yakabor kadon hame yakajing itenat kadon hame yakaspa kadon hame yakajimap kadon hame yakajing karko kadon hame yakajing sup kadon kame yakajingit kadon kame yakabor but light namame ngalong batalar jisube id yes ngongu yame ngi id yame ngi aro yame namar melong ublay jami ngis ngo tanat yame but ngis ngo id yame kampalat yakie jonkane kapartay enyaro yautrai Jesus Christ ko himen ko para tongin pla ya ka jinge ka jungi ngange ublay ba don por baro unong tao ka beneng ba ka tindo but how Jesus Christ upon mamarwe jungu utrai jungi ya ubala puna mensiem Bakhuid ya ubala kana ka Maria te soti ya ubala shalabein hapo Pontius Pilatus la sana panaya ulaya platep yahu ulakia shakibaya hagas Sngi Balang ulamipat na gibaya ulakiyo shabane usham shakamon ublay upa balon por baro nangda unwan pat ban bishari kibayim pat kibaya ngangit haumen siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silong kirikhuid haga jimma bigipo haga jimmi pat kadol haga jingim bam chikut amen Laispa Bakhuid Laispa Bakhuid Pekani ka jing terwan Pejani ko try Kat kabani don kendrat Ni sababanay Jingnya jome try Jingnya jongi Jingim jome try Jingim jongi Jingnya jome try Jingnya jongi Jingim jome try Jingim jongi Lagim koro pukawan Lagim koreye Beme laban pen kortor Talaga porplay Jingnya jome try Jingnya jongi Jingim jome try Jingim jongi Jingnya jome try Jingnya jongi Jingim jome try Jingim jongi to ya duai ko himen ko para baga jingkine jonga ba jompi kallang ko papriang pun ha ublay upa badon por barro To try pedeng jing knyana ikti jongki na ka banta ka jing ro puram ka teng jong ka jing manta yangi badi balang ko jong baro ko wei kopa ngi vandra kini ki jing tarwa bamela bame hame hakane ka Sngi Buram u Andreas Bakhuid ai baga jing duai jongu kan penio nagabenda jongi ka jing slur banilla haga jingim krostan jongi ngi panyagane lempa u Chris utrai jongim Amen utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat phi to ken tiu yala ki donod Iken tiu yaki shau try tongin aingu ya utrai
ublay jengim I song hop but kaday. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka baday kadati jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blay badan por bat bam juk namar mame ko nangap lamborod bam juk memshim ino yalaka kinhol lamborod Henry lemba ki apostol balakerku kam kerpang lemba Andreas Bakhuid meyai sharai bad yada yaka bakumda endup laban sunshariaka dakitu kiba melatung ban long kinong sharai kiban yalam yaka haka kerteng jongukun jame bakumda rengkat bad ki angel bad ki arkengel rengkat bad ki kasim bad ki hima bad rengkat bad ki kinhon bad ki bo janggabaneng ngirwai ya ke jingrawai jangga buram jame kadba klemput ngi pen banam Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play guitar. Play but we'll take it up. Dagaburam Jome. Cry, O son, Shadron. Cry, O son, Klempu. Cry, O son. kalong ka por ka bakar kotam ujesu yaid ujesu wan yaid ha padeng jongi lemba men siam bakui un yaid shaka jingim jongi un wan poi shaka jingim jongi un khat yangiro un kring yangiru shabu tongin puson tongin tuwai na duka tonyo nakabinda ka na ka jimpensle ben snap yawu ben yosngo yawu ben yoi yawu ben yamat yawu ha ka ne ka por ka bakar pang ayu nam pen kai pen kia yangi lemba kan hega por ka bakarku duai da ka jinge kan urlong ya ka pipan pinget pat pi duai utrai un tese halo jampi ya ka jingkor ko karhai dashisha melong bakhuid katrai katamei jong ka jingkoi barrom namar katangi karpadiami to pen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jangi dak bapa ya umen siam jame kum ga umje halo janki bakindup kelalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesu Christ haka por baladeno yawu badala ka mons nobha ulapdiang ya ga jing shashitam ulashim ya upu badaka baengo yame ulakdiayawu badula ai halage senran u om toshim batabam nakanepi barra namarkane kalong ka medjanga yakaba enaiti nakabenda jampi Hakaju keruka mendala leabam ula shimya ka kuri badaka baingo biang yame ula ayaka halage sendran u om tushim batudi na kane pi barro na markane kalong ka kuri janga snam janga jutang bate mai badbam chukut yaka ben pen mi naka benda jambi panaga benda ki babun yaka ben map ikipop to le yakane ban kan mau yangam ko snam bakardo jangu Chris to pen kuid yangi to pen kuid ki men siam hadim pen kuid pen khat pen kya yangi ya da yangi nahu bamen
Kajing maya jong kajing e. Ipen bna ya ji ya tume kutrai bagi pla ya kaji mi pachome adu ba mendawan adu Namar kata, ngi ke bapen mendaya ke jingia ba ke jimi pa jangu. Ngi tarwa hame go traya upu jang jingim, badia ka kuri jang jim penim. Ngi dai ngwaidem, namar mela new yangi, ke ba bit ben yak hakama jame bar ben chakriya me. Da ka bas ngi vrit ngi kar padia me, bangi ke ba yobenda hakamet bagas namu kris. Ngi long ke bala penyat likawe, da umen siyam bakhuid. Taken maul ka traya ka balang jame, Kabala priyang hasatala ka partay. Bato penjanaya ka hakajingid. Rengka badu Francis upa Bakhuid jangi. Fadain sum administrator jang diocese. But baro ki lingdo bat ki riniam. Takan maulamru. Yagi himman ki para shinrang bat kinde. Ki bala yotiya daka bakirmen yaga jimmi pat. Badia baro ki bala kalat no hakajingi sune jamme. To padiyan yaki shagajing shai ka kumajame. To isne ngi baro ngi karpadiami. Krampareng khat bat kamaria te so di Bakhuid ka kamejo gobrele u Joseph Bakhuid kurim jaga u Andreas Bakhuid ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat bario ki Rikuid ki bala pens ngabhaya me pateng la pateng indup lang ki babit ben yo bindalem ha ka jingim bam jik bat bangini ro bat pendan buram me da u kon jamme u Jesus Christ Dau lembadu badhau Kallang hame ublay upa badanbo Hakajingalang kawejung amen sim Bakhuid Barok buram bat kajingyaro Junom la junom Kohimen ko para tong in duwai nagabinda bahara ke jingang no jangi nagabinda ke jing don kam jangi yaki kun badon hapengi exam ya baharo ki bappa gi beshitam yaki jing jar baro akabang yakendo nginanga iti yakine ki ke baro lemba ke jing asylum jungu Andreas Bakhuid de maki baro bala duwai ningom yakane ke jing duwai kabangi duwai menda ko pa jangi bangin yo yaka jingai ke jingker ko lemba ke jing duwai kabangi duwai rengkat bat baro ki apostol jungu Chris ko pa jungim ubaha haneng kalong ka Bakhuid ka jeng jumi kanawan ke hima jumi kalong ka mon jumi ha kendo kumba haneng tuai yang imita ke jimbam jungi ka bahala ka si batama pengi kerenkan jungi kumba niru imar ke belesni yangi Padwadialam yangi shaga jimpen shoy Hendrei to pralait yangi naga basinu To pralait yangi karpat kotrai nagi jing sinu baro Hagi jing spoon jamme Toi jing suk jing sign hagi sngi jangi Kramba daga jingarap ke jingis ne jamme Ni light bara bona ka pop Bangi niyo jingeda nagi jing jinjar baro Kadbangi dang ap kime lendi yaga jingkarmen Bakhuid Pat ka jingwan pa jangunang penim jangi U Jesus Christ Namar kajome kalong kaima kajome kabor kaburam junom la junom Kotrai Jesus Christ May ubala om haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry yaga jingai janga balang jamme bar haga jingspon jamme tai hakaya ka jingsuk bar ka jingyat le ka we kat kum gamon jamme mame uba im bar basansha junom la junom Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengkat bat pim Rengka bat pim dam daga jingedo trai tonginia e yaimu markelia Ko pulang bro me bagi na ki boka perten
hakumi ukun lambro jong blai hakumi ubaket naga pop jong perte sukit to ke bala kor shaga jing kawai jong ukun lambrot Bukadran amlong masyongkong madrung ko kaying jonga ada syong tanah keti kamusim jonga kasakia kamet berkasnam jong Chris country nga shaga jing impam chuka ka komunion mensim ko Jisu jonga ngengis kem ba medon teli ha ka sakramen bukutam keduan nge jame nalor ki e baro pengatrang ba medwan apo ka mensim jonga namarba menta kumni ngamla ban pidiang yame ha ka sakramen bupuj tuan apo kedonut jonga ha ka jinglong mensim ngapiam yame hala kedonut pengapen ya so yala debat me Watsya pangan klat syu name. Ngamane yame, baga idyame. Yame ipindon kurang yame hagane ke Chris Bakhuid haga bangila yo pediang yame haga communion mela wanshagi haga med berkasnam ka jame ka jingdon play jame jisme karko kardo yangi hagane ke jinglong play jame haga mela ai tiala de ben man jingo yangi ben man pediang yangi ben man kot yangi ben man perlong yangi ikon jame ben roy ka jinge jangi bai ko jisu bangin nong la rain ben play ka jinge ka jangi bangin nong la rain ben pandame ben kot kar paadi me ha ka jingim jangi
Yesu bayit karku karto ya baru gini kikun ki bakot karpad ya me nagabinda babun ki jingdon gam chani nagabinda ki bappan ki bashutam nagabinda ki basno jinja nagabinda ki basno si nagabinda ki basno kinja nagabinda ki bango phagi jimlin basuniyo nagabinda ki basakama nagabinda ki badang apane ki jingya shrod haki ingase nagabinda ki bamdon jingsu ka jingsain haki ingase ko Yesu bayit ay ka bord me na madya halojani panginduk iyo ka jingkwa ban yidi me jingkwa ban mane me jingkwa ban pendon guram me Yesu bayit paise halojani ka jingar ko halor ki kinna badon apane ki exam halor ki batya pa haki hospital halor ki basno jinja ay kinang yo bor menda bor to mai paro ki jingang lu chung inang ka saiso ye ki basni reke ka snika kinang yo jingar ko menda hallelujah 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 Jesus 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 ay bor ingi ko Jesus la 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duai ngibu kerpang yaga jing duai jangi lembaga jing asylum jungu Andreas Bakhuid apostol Bakhuid jungu Chris yaga pinda power yaga jing don kam jangi kopa ai ba ka Eucharist bangila pediang kanai yangi ka jing shai but ka bor ban im kat kum ka gospel but ban pen bana ya ki wepa ki badon saudong jangi ngipan ya kene lempa ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat Piro. ngu ya ka kle jambi kerpadi ka jingker ko kam kerpang lembaga jinga side lem jangu Andreas Bakhuid apostol jangu Chris to ublay ubapelong yapi ben yang scam haga nongrim ki apostol win kerku karha yapi lembaga jing tawa badon burom jangi apostol Bakhuid u Andreas Amen. to win pinris pa yapi da ka jingi kai ba ka nuksa jangi apostol but hapo ka jingi da jangi win pelong yapi ki saki hakamat ki briyo barong Amen. Bakunda lemba ke jinga side jangi apostol pindup iyo iya ke nam pateng janga ribam jikut namada ke jingi kai jangi pela yo iya ke jing scam janga jinge Amen. but ke jingur ko janga balai badan bor baro uppa barukun badu mensim Bakhuid kan her pi bat kan sa bat pi junam Amen. ya lesuk ban pen bana ya ke kubar babha janga tra da ke jingim ke jampi Iso yau dei. Ruai number pra. One Jesus Adam Slam. One Belanjang in Aslam. Najia people pending. Tanga Beijing Tianjin Shen. Totit Xiao Kaburam haupa berhukun rahaman sim Bakhuid orang meningkong jumentar para boy jenam amen. Guru kita Jisu guru ketelam jengko Maria ko Joseph Bakhuid ko
Andreas Bakhuid, bagi Engel bagi Bakhuid Baro, Haksten kepa Bakhuid Masim Bakhuid. Amen. And you try Jesus Christ, Jinam.